Myanmar hi ake chimayangem kan sha chu angin Myanmar Burma ram chu tunla hian ram chung boina anasa ema he hian Myanmar ram sovereignty a enge athen don ti sha ta har hle mai Myanmar sarkar hian atri khom le thengem ti hi khovelin athlir me kani ole Myanmar Burma hi independent ram ani ma khan British Royal Nwaya kumrei fe anlo to a March ninga sang khazariat somni pali khan first Anglo Burmese alo oma kumsang khazariat somni paruk khan Treaty of Yandabo ansiak le a heta tranghian British hian Burma ram le Arakan Tenaserim coastal region le karente hi omzemumal taknekin awp chana Tenaserim hi tuna chuan Tanyin Thari region ti in aming anthak to a he region na hian Karen Mon Malay Salon le Thai Shan Rakhine Burma nampeng tle manchenga akhopui hi dawi ani Arakan hi kumtam takma ni in opna lo nei to anni a Murk u lelram ro puile ming thang tak lo din to tu kha anni a kumsa khasasari somriat pali khan Burmalal Bodo paya khan ne in kumsa khasasari somriat panga a Burma ram chunga puan ani a British in Burma ane khan Arakan hi British kuta hlan aloni ta ani ti chuan British hian Burma ram opfek ma se do tok mai lavin kumsa khazariat somriat pariat khan Burma le ache vel Chin Hills tribal namte arun zela kumsang khazariat somriat pakwa changa sang khazariat somkwa khan Chin Lushai expedition ti in sipai tam tham taknen be pui athaka kumsang khazariat somkwa pani khan Chin Hills chu ane ne hemikum vek ni somni pakwa January hian British hian Calcutta a Chin Lushai conference ane ngal bokani British in kumsang khazariat somriat paruk khan Burma ram pum pui anop thu an puanga notification le order te siamin Burma an opthu hiziakin antar langa chung notification le order te chu British government ta an thlen bokani kumsang khazariat somriat paruka Burma kan op anti hian heng kachin shan Arakan te hi antela Arakan phei chu Burma ram chung ti in ada a kumsang khazakwa somthum pasaria British India atanga Burma lakshan ani po khan Arakan chu Burma ram chunga aum hlenta ani nima silla kachin le san hi frontiers area ti in ashanpa in aupa Chin Hills ero anla uplo ti hi kan shiat renga tha kumsa khazariat somkwa paruk khan Chin Hills regulation te siamin mumal zokin British chuan Chin Hills chu aup tana nima silla Government of India Act 1935 khan Chin Hills Kachin Shan Tekha excluded area schedule area ti in apuang ve ngalani kumsang khazakwa somli pasari khan British sarkar chuan India chu zalen na ape a Burma po zalen na pek ve mai aril roka nima sela British Prime Minister Clement Attell Khan Burma political right to tinhena khan Burma le ache vel tribal right to teremti na tel lo chuan Burma zalen na pek kha alo tum ho lova khawang khan panglong agreement hi alo piang ta ani panglong agreement lo pian theinan khan abul tum tu ber hi General Ong San hi ani kan ti thei ome Burma in zalen na mu theinan tlang mi tribal kachin Chin le shan right to te bia in Union of Burma din puiturin abia a tichuan shan khopakhat panglong khwa a herem na hi February som pali sang khazakwa somli pasari khan an siam ta a churem na chu panglong agreement ti aloni ta ani he agreement wang chau hian Chin Hills Kachin le shan te chu Union of Burma a antela Karen le Arakan te chu Burma ram chunga tel sa anni wangin he agreement a hian ashan pa in somve anilava asira lo clear tu angin an oma kumsa khazakwa somli pasari Burma constitution siamani khan Karen hi special region da anni a nakina state din munahlan kai tura ro man na siamani January nili kumsang khazakwa somli pariata Burma in zalen na amu khan Arakan hi division pakhata puana ni a
kumsang khazakwa sumsari palia constitution siam chatani khan Rakhine state ti in adin mun hi siam tha in aming po thak nga lani panglong agreement siam alo ni ta ka chuan chin kachin le shan te chu Burma ti alo ni ta a kha agreement khan minority te chan vote hian a siam saka nam tlem zok te hne na mani in opna le in putlan na pek an ni ang hein rem na wang chau hian Burma le chevel nam sang sang te hi ram khat angin anum thayang nima sela kumsa khazakwa sumruk pania general niwinin thunei na achel khan panglong agreement le 1947 constitution in atarlan tribal minority te dik na chanvo chu aron nuai bo veka khawa khan Union of Burma a agreement hi abo to a 1947 constitution in shan le kachin te secession 10 years apek po nuai bo aloni a nuai bo ni lauta se chu kumsang khazakwa somnga pariat hian kachin le shan te hian andu chuan zalen na an nei theya andu chuan Burma an la zum zel theni mase andik na chan vo nuai bo ani ta ka chuan chin kachin shan te hi kumsang khazakwa somruk pahne chang khan dan ang chuan Burmaram an ni to lawani nima sela Burma sarkarin sipai thachak na mangin au plui zela hi political terms chuan colonial rule ti in kan soi thei ome kumsang khazakwa sumruk pahni achang khan Burma chuan khovel shat lavin colonial rule in alo opreng ti na ni chu heng chin kachin san te hian andin mundik takshia a khovel ma a an puan chuangam hi hun to hle mai tin tunlai Myanmar sarkar tlak chiat lai le khovel ma a anmol phomek lai hi antan zalen na hun rem chang tak golden chance ani ti an sha ta puimo hle ani zalen na nei thei tura dikna sang takan nei laya an hoi mai mai chuan Burmaram chung jok arakan le karen te hian an hun tha hi an man tangkai khal nge yin arin om tun boruak me ka Myanmar boruak hi athalo ema chuti chung chuan election abwat sei lui tal thawa election hi phase 2 ma chenin phase 1 hi December ni somni pariat sang ni somni panga khan ne ni a phase 2 hi January ni som pakhat sang ni somni paruk khan nei le ni a phase 3 hi January ni somni panga sang ni somni paruk hian nei le tura raman ani hetianga election kalpui ani lai me khian January ni nga sang ni somni paruk khan Korean army group pakhat Kothulei army KTLA te chuan independent an puan nan mia maya Korean National Union chuan kumsang khazakwa somli pakwa khan independent an lo puang to boka heni hi Korean Martyrs Day ti in nipoi mo taka an mang thina he an independent puan hi Burma sarkar khan apom lem lawani kumsang khazakwa somli pakwa changa chuta kumsom sari pasari na sangni somni parukatlin na chia independent hi an puang nun le ani tuna KTLA ten independent an puan po hi Myanmar sarkar hian apom saklo le nge arin oma engtin nge ni zelang ti le he zalen na hi nei thei dana omem ti tlem clear hodonila international law UNO dana changa clearin Karen hian independent me puang turin dan chanchan tur an nei tlem hle a UNO shat puina mutur chuan a har saviau theidon ani chuti chung po a ramle nam an mangaya wanga zalen na an puangero an fakum hle thung antan kong hibo angin langviau ma se kong khatan nei ve hlau maya chu remedial secession ani hemi kong zo tur chuan nek chep na le ti du dana tharum thona na satak an torangaya chung thilawang chuan lo theilawa independent puan hi thil thei ve thawani a tunlai Myanmar tharum thona le khovel ram laka anwal phona timang tangkai hian antan zalen na fam kim hi thleng ve thei reng ero ane arakan po rei takan ngoi bi khi arin omlawa arakan po hi Myanmar sarkar sipai nen na sataka indo me kan ni a Rakhine state 90% ay tamma hi Arakan army 10 anop to a Burma sarkar telmi alavin judiciary tax security te hi Arakan army te kota aumeka kan soita karen nen khan andin mun ainang ema
dan mita tang chuan Burmaram an ni wang hian international law le UNO a machuan tur an nei tlem hle ani kan soitak angin an ni po hian remedial decision tho hi an chanfung nei chun tur ani a International Court of Justice ICJ lama Myanmar sarkar sipai mingchiat na le mal phone hian arakan te din mun hi na satakin atidang lam theya zalen ne emo thunei na sang tak kongpo ain hong the ani Myanmar sipai che dan ro walu tuk hi khowele UNO hian a sherenga international level meeting a veitam tak arakan din mun hi ngai thwa alo ni photo boka nasataka ne chiale suisak antorna den chena remedial decision andil chuan zalen na fam kim hi antan thil har sataka ni don to lo ni inalang hetiang hi Myanmar bawra kani mek lai hian zofa te kan hoi mai mai arem biak to lo thleng thailo tur kan ngai mumang mai ani then khat ten anti fo chin zofa te in zom khom na hi a thlen nge ngai don ani kan ram le nam aboral kan du lo chuan he hi zofa ten kan ti mak mo tur ani trongka maya u naw kan ni ti ha tok zo talawa atak nge ya ke mani le kan ram kan zom khom hi zofa te din chwana tur poi mo takani ti kan sha theu atrolani pathian zara he hun hi thleng ve thei reng ani ta e